tunlai Khawvel lua tu Chanchin pakhat hi ti titama hian chokphul ve lok teang Kim Jong Un chu a hriselna a that vak lo awangin thudik hriat theisi lowin ti thu leng atam ta hle maya engti khunai mo chuan adin hmun lua tu tur tu nge niang ti chu zona omzel turania chumi chungchanga BBC in ngai dan ala khom te han thlir taila kumsang khazakwa somni le pariat khan Kim Il Sung chuan North Korea ram aron tung dinga Kim chung kwa ten ram an ran op chho zela tun hi atupa Kim Jong Un chuan rawarel mek ti hi an ram thon tu pui ber pakhat ang ani an khwale tuite ziak le chiar an thiam chian ma pre-primary an zirlaya ta kan ho tupa Kim Jong Un mel mu kan ngak lel ti hla sain ram policy an puang zarani chutiang miro pui mual an liamin tuin nge ram le nam kai hruayang an ram chung mi pui mai ba ka rampon mi te pon an Ngaihnven to hle reng ani Kim Jong Un ne da thu nei nan pek don khan ram hruai tu lok ten pek tu bloodline kuta hun khat chung thu nei na pek an rot tana pek tu ti hi an thon thuwa tlang dung lar tak ming niin chuta tang chuan Kim Il Sung chuan ram mutanin guerrilla fighting nei chowin North Korea ram aron tung dinga chutlanga chuan afapa Kim Jong Il po apiang ani Kim Jong Un po ram nu khoi policy poimo asiam donin hetlanga avakal thin ti ani an ram mi puite thinlunga po apa kimemo afapa kimemo chu an cham reng to ani chutiang mi North Korea anom lo chuan engtin nge niang le Kim Jong Un hi thunei na alak terin kumsom ni pasari mi chaw ania tuna fa pathuma neya au paber kumsom mi le naw pang ber kum thum mi lek an lani pek tu bloodline atanga hruai tu anom lo chuan Pol Party atangin hruai tu siam thei ania Vietnam ramangin ramdin tu du dan le ngai dana thui tak ain khat don ani zirmi te chuan tuin nge tin hun poimo chelta ang anji nga ngai dan inang lo nei anomangem tu tenge thil ti thei bi kom chiang takin an la thra thei lo ani department khat organization khata ho tu berain thil ti thei jok assistant semo secretary te po anom theya ma se an ni chu hriat an har sa hle ani Kim Jong Un liam nuwa ram hruai thei turin Kim dang pathum anom ni in soyania chung ko khata mi vek an ni Kim Yo Jong Kim Jong Un farnu naw pang berani anaw pan laya ta politics lam tui mi ania apa Kim Jong Il pon amangai ma felle film kur thei tak dam taka boina ching fel thei mi ani au Kim Jong Un nen in po na thatak nei ania Singapore Donald Trump le Kim Jong Un te in biak trumpo khan Ming sign don khan kimakuta pen petu khani PAD propaganda and agitation department na deputy director ruling party ya deputy chief of the party politburo ani bokani Vietnam ko pui Hanoi ya anin biak le na Kim Jong Un nunga thu khania chumi tum anin biak fu tak lawa wangin shem tuar te zinga telangin thu thang hriat ni ma se chiang taka hriat zui ani lawani mipa da chung nun ram an nia hruai tulu ber le sipai ho tulu beratana rem tilo anom ve bokani Kim Jong Chul Kim Jong Un u ani politics lam ro rel na ngai saklo Eric Clapton na hla le music lam tuimi ni a hriatani Kim Pyong Il Kim Jong Un pateya ania apa Kim Jong Il nen pamun no sang anni ashing tunu hian apa Kim Il Sunga lalna ro lua turin a beiseya ma se Kim Il Sung a lo ro pui chhota zela beiseyang ani talawani Kim Pyong Il chu kumsang khajakwa somsari pakwa khan Europa thonania ambassador na tepe kani nikum akum somruk pangana anram North Korea shwai ho ania anram ko pui Pyongyang a top official zinga melsia le thian cha nei vak to lo tura ngai ani Kim Jong Un ro real lai khan mero pui dang te anom ve nuala khoi huna nge engtin nge engwang nge an lo ro pui dan hria chian vek an ni lo chung zinga minglang sar zwal te chu han chui zui taila Choron Hei Kim Jong Un ministry a khan thlipui noi rep tuar tu nioma an soi ron lor chuakat lapil le thin an ti ani tuna chuan party politburo a party affair commission a permanent vice chairman ani cho hi sipai officer lian tak le party mi poimo tak ania thunei tu sang ber dot tu ani thei ani Kim Yong Cho sipai general ania Donald Trump nen a in bethei tura mala tu ani US Foreign Secretary Mike Pompeo nen po voi tam tak in beto an nia
South Korea nen in lai China tha nei thei tura ma la tu ber po ani sipai shroi tu lian ani mai ba ka Intelligence Department zinga department poimo Reconnaissance General Bureau chelmek tu ani US nen in biak na lo cham wangin ni na hi sak zinga atela ma se aron chor chhuale be se ani Kim Jae-ryong Political Affairs Commission le ruling party ya Premier of Cabinet member ania Industries le ral thuam siam tu zinga ho tu ania Nuclear ral thuam program a po Telvenia soyani nikum khan ron lar chhoviawa are le ta dai mai zong chong tek ram security le politician dan bo chetu te shem tu ani ram in rel bol dan wong him tu le politics kal phung khal ngil tu mi poimo takani Huang Pyong-so top military official zinga mi ania sarkar le party ya shwai tu lian pakhatani ama point shem na alo tok ve to ani KPA Korean People's Army zinga danglam navak om tura ngai nilo ma se sarkar ain thlak thleng huna top politburo panhi Kim Soo-jel le Kim Un-hon te position chu thlak ani rin ania sipai hi party thupe khau taka zom tura thupe kan ni sarkar in thlak thleng na aom chuan military department hi thuthluk na siam thei mun poimo tak lua tura rin ani Kim Un-hon le Huang Pyong-so te hi Kim Jong-un laka an thu thlen reng renga convince tuma in RMM ni in thu thang om bokani top leader zinga in mil le in mil lo anomem downline ne le nei lo anomem control thelo boina achua chuan South Korea mo China ramin inrol tumin boruwa ka kal chho zel thiangem zona tam tak om ta ni tundin huna chuan amaro chun thei tur fel taka ruam han na alom lowa afarnu hian mei che en hiam na pal tlangin rorel theita se anram din hun athajok thiangem milar dang te hi pek tu bloodline ani boxi lova ato beratan chuan an vai hian international standard milin lungrual takin an khwale tuite tan ram hi shwai theita se aduom berome US official te chuan North Korean leader Kim Jong-un chu achin an thial lo thu soin atrisel na chungchanga report omang te uluk taka an thi thlai mek reng thu US Secretary of State Mike Pompeo chu na soi heiba ka hian North Korea chu coronavirus in anwayemo drama tlai mo po ani thei thuan soibok kumsom thum le parukau pa Kim hi April ni som pani khan munhun hun ber ania hemi nu hian na takin adam lo ti thomin azui tanghalani Mache South Korean official te chuan athi anga thu thang chu dot tin an soi thung report danga chuan North Korea Supreme Leader chu Wonsan Si resort a coronavirus laka ahim nan ain khung sang mek nia soi ani boka North Korea hian January thla khan pandemic awangin anram ri te an lo khar phui to ani Fox News te na kima social na chungchanga zonan siam changin Pompeo chuan kan mutalova a Chanchin report engma hriat kan nei lo kan Ngaihnven renge ti na soi North Korea tramatla ani theya ei tur tlak chamna na sataka thleng thei bok ti na soi boka heng te hi uluk takin kan thi thlai meka kan mission a ngong anei thei wang ni in kan tumber chu North Korea nuclear ral thuam laka zalen na siam ani ti in Pompeo chu na soi bok kum sang khazakwa som kwa chho khan tram na satak lain North Korean sang tam takin nun na an chan pha to ani Thotran ni khan President Donald Trump chuan kima thrisel na chungchanga ngai dan thatak anei thu soin ma se engma ka soi arem lo ati thunga tha se ka du hle ani ti na soi bok Kim Jong Un hi April ni som panga khan apu pian chamlom na po ain lan to lova North Korea chuan apu pian cham hi even lian ber ni in North Korea din tu pian cham ania wangin na sataka lom na nei thinani tunma jongin Kim hian he even hi ala hla ngai lova inlan lo to pa om theina chan tur ria ta ni lawani hetatang hi na chungchanga inrin siak na athleng chho zui ta zut maya April ni som pahnia state thil poimo ainlan ba khachu mi pui mu le ria ta ala inlan zui ta mi alova cardiovascular lama har sanna na satak nikumogas thla tang khana neya tun na ya mount pek tu atlo nuwa anasa zual nia soi ani bokani